officially started or the kickoff on the 27th. Thanks a lot. Terima kasih Tuhan. How do you feel about it? Towards It's this? very excited. We are working. We need the we need to play. Football just training is nothing. We need the matches. We need the excitement. I think the whole nation of Indonesia people will be happy at that because this population they like football. They like football and they will be busy with night time and they come into work hard. They will at least they'll have some happiness to watch their team to win. Yes, the life going to be a little bit busy for the people. Ya, katanya beliau semangat dan senang katanya hal ini bisa terjadi kembali dan dia bekerja di sini dengan tim dan ini juga hal ini nanti akan membawa banyak kebahagiaan untuk masyarakat Indonesia yang sudah menunggu mungkin sekitar 1 tahun lebih dengan tidak adanya bola. Sekarang mereka pulang kerja bisa melihat pertandingan sepak bola atau bahkan di jam kerja pun bagaimana? I play in Malaysia, I play everywhere, I coach everywhere. But for me, Indonesian supporters is more loyal and more fanatic than any fans in Asia. Ya, dan saya sudah pernah katanya main dan juga melatih di Malaysia. Bagi saya supporter di Indonesia itu adalah supporter yang cukup loyal, yang paling loyal dan memang yang paling fanatik itu supporter di Indonesia. Dalam draft yang beredar kan PSM akan melawan Arema Malang dan salah satu mantan klub yang pernah dilatih oleh coach. Ini bagaimana dengan pendapatnya dengan pertemuan dengan Arema dan kemungkinan kapan akan berangkat PSM? Okay, so you will face your ex-club Arema. That's what it say in the latest info that they got. How do you feel? It's good, but I'm not playing, just coaching. Ya, katanya It's bagus. different if you play, but it's like coaching. Itu bagus katanya. Cuman ya bukan saya yang bakalan main. Saya cuma melatih aja. They change a lot of new players, new foreign players, new coach. They change. They have after me, they didn't success. They have failure. They change everything. The coach, the players. They again coming from zero. They all under pressure like us. Everybody under pressure. Ya, dan mereka katanya mengganti banyak hal setelah saya. Mereka mendapati kegagalan, ganti pelatih, ganti pemain. Dan mereka mulai dari nol lagi, sama seperti kita juga di sini.